Then I don't think about as always. Job Shirati, Uma together, one of them to so what about bad. Ushojalni uyazwalisi. Ushojalni uyazwalisa abakeisi nani ndayibadala kusibani. Sengathi ukwesifana ngasiza abantwana abayingcwele. Sengathi uNkulunkulu wesifana ngasiza. Bantwana bethu ngiyatela uyanina. Ngiyatela uyanina. Bantwana bethu abafana namantombazana abakhosana nendasuthi. Zamani abadala kusibani ukuthi lalele into enjengalo abantu abadala. Uma uphuma kwabesoli futhi ukuhle nesiphathulweni kwabantu abamnyama uyayikhipha ikhuluma izinto uma awusaphosela ngemfundo yezithiyela manje kodwa la eMnazarethini akunjalo eMnazarethini into yasiphamili ivele ingaphethwe nguNkulunkulu iphethwe ushemphe uma uphiko usugunda ikhaya usuligunda yina inkosi yasiphamili ubufana nazi ngabe badundi ekhaya kwasabuthi ukuthethe ukugunda amakhanda esikhathi lo muntu wayesebenza kuye kuhulumeni ekunda la kuyisenze ukuthi ekhaya esikhathi ephumula imali inkosi yasiphamili imona yenza izinto zasendlini sodwa iphambili ukuba uyazi abantwana ngalento iyona uma isifika kashi kuba mayisa wami waseduka bethetha kulombe hambe ngiyathola waza kumayikhathi ithathu nasuka wahlala phansi wathi kukhona zakhe kuthe ngesikhathi wayethi inkosi yami yasithi hlabela zifushane kodwa inkosi yami wathi zifushane owayihlabela ekhaya wasesondela wasithi hlabela ndana wasihlabela ngathi ngesikhathi sesihlabela sesikhuluma naye wasemkhaya wasuka lapha uthi uma isela ukuthi njenge zithiba sibithi wasa sizonela uthi ngemva yonke lento engizokhuluma la ubuthi ibhanti ithathe into yezinto uthi ngoba yazo lezo ndaba zingadluli ngoba zazazo kanjani bese ngibhali kulungu ngibhali uthi amazwi akhe uthi sibani njengoba kusenza uhulumeni nje wabamtshela yini ukuthi uhulumeni awuvumelekile ukuthi ule ikhaya nesifo sakho uthi baba ngamtshela uthi wathi umthetho walapha uya asintubelo abalelwe uthi nawasowenze njani uthi ngabe senqala Nkosi yamakhosi ukunda uthi ngesikhathi uzohamba emhlabeni ethuneni lakho uyobona abantu bakuyobekwa nje kuhulumeni kwafanele umsebenzi uyele phansi umsebenzi mningi wawayosebenza umsebenzi omunye kangako uzokudlisa ikhaya cabanga inkosi yasiphamili bathatha inkosi yasiphamili yazi kakhulu ngaleyo nto enjengaleyo kangangoba bayazi omama abantwana ngisho ekabanga ingane yenkosi yasiphamili ingane uma idlule ikhaya bingangeni ngaphakathi yini ngoba kuthiwa uNkulunkulu uhlala ezulwini ingilosi yakho uma wavula ikhaya ikhuluma khona ithi ibithi dedena zonke izinto azilani ngawo ngoba kunika uma ufunda imali yabathuli besifana uma no etele umntwana wayala ukuthi engamleki ibuku ekhaya uyakubona uNazaretha kaThixo wayala ibuku ayibeka ekhaya loNazaretha abantwana inkosi besifana khuluma nani abantwana inkosi besifana abancane sekungene nabantu abadala emakhaya asibatsheli iqiniso asizame ukubuyela endleleni kaShembe abantwana inkosi usibone ukuthi ingcwele ubona ubheka amandla esikoleni ungasayisonke ungasayishaya esabatheni yini ukuthi ukudlala ikhaya
ubona izalo zivuela nje ingela udunda ikhaya kufanele kakhulu ngeke ukukhuluma kufanele sikhulume ukuze singatholi icala mhlawumbe ngoba sizokuzolela ekhaya besithi wathola nantiyazi nange likhuluma sikhuluma konke angithi likhuluma leyo ngoba ukwetshwa kwetshela icala lomunye umuntu nguye lapho isabatha lona liyodwa njengoba isabatha namhlanje yatela abantu bami ningamthethisi ningali nami ngoba nami uNkulunkulu wakho ukashela amen isabatha yazi sesethulile sathi khona phakathi izolo isebenzisa inkosi family yakhuluma leyo intuza sathi mabandla abayithandakazi yathi namuthi la ngiyibuza lento kelini ukuthi isabatha qala nenteni bakhuluma ukhuluma abanye bethi abanye bethi itambela abanye bethi ukhala kwezinto abantwana inanele kodwa yapha isibenzele nasikhosi Moses yathi ihlala phansi yathi siphakathi kodwa sizazi ukuthi itambela isabatha alilasikhathi isabatha amen amazi abantu noma emathekeni ziyenza kanjani emakhaya ziyenza kanjani yingakho lokunjalo sizomile ofisini Nkosi yamakhosi ungene izulu ekhaya Nkosi yamakhosi sifuna sifestile ekhaya sesibheka abantu kanje yini isabatha lokho libaleke lesimaliso isabatha libaleke lesimaliso kodwa ngeke abantwana besifani into ongayenzi le uzoyenza ekhaya kusho uyenza lapha ekhaya ubuyenza ekhaya ngeke wazi ukuvika izulu noma ukuthi isabatha awazi awulidzini ngoba njengoba ngisho nje inkosi ehambe yathi intambela isabatha alibanga isikhathi asingathi ngoba siyesibone isikhathi uma isabatha kwenza umthatha ngo4 kabulala asingakumnandi lokho ebese isabatha sebhekile kanti indlela yokulala umthetho wayo usekhaya yini ayiboni intambela amasawenza kanjani lokho yibo elikhulele abantwana besifana ngoba abanye abantu ebese ngoba sesebone ukuthi sebenza umthetho wokulala kanti cha alikapheli isabatha kanti sikhuza lapha sokuhluza sizathembuka na umntwana oyedwa lapha sikhuluma leyo yesabatha sikhuza lapha bethela isabatha intambela lawo ngoba bathi hayi isikhuza nasesani isikhuza sisana ngesikhathi saso isabatha phela ngesikhathi saso Abuti wasipele sekhalisa umuzo ebese sithi sasiphelia ingane zishaya isikhathi ingane zisini ngoba kusona ilanga isikwami ebese sikhalisa uzokhulile manje ekhaya lapho fanele ukuthi limashona ilanga uthiwa awufanele ukuthi basaphisomile ukhala kuneleshona ilanga umntambela uma usesisi usehloko uyakwazi intambela ingena thathisile emakusehlo phansi bese umuntu ushisa basebhekene manje bese bebezithatha ukulala qala uphinde indlela siyasabatha ihamba bese ngena indlela yokusuku bese uzithatha ukulala bese emva lokho uzoqala ukupheka amen isini ngane batwana kusiko lesifana leyo kakhulu ukuthi Nkosi ngisoli Nkosi yakho nabantu bonke bangisoli kufanele uyikhulume indawo yesabatha abantwana besifana phambili ibalulekile lesimangaliso kuhle futhi ayekeni ngoba kukhona isizini ingane yonke imizi kaNkulunkulu lapha kukhona akanalisini njengaselika naseJudiya ukhala isizini ingane akuvuleleke ukuthi ingane ikhathi sesuku ngoba ikhulula ingilosi yemini ukuthi ibuye endaweni yayo bese kubuza ingilosi yesuku bese abantu emizini yonke Inkosi yelanga abantu sisiphakami isizile siyabantwana sibancane isibina ngahamba bazakhuleka kuyona ngathi bese kulesa ukuthi sifane nempule
sefana kuma wasendulela yathi wathwala nyambiza yathi mashana ukuphe kwayethe yathi mashana ngifuna ukuthi ube khona ube ufazi lo bantu wini unjenge ensibini ngani wathi baba uthe usekhulile sasibone usekhulile makaphumule ensibini yabantwana wathi akabuye khona bazokwenzana abantwana wathi baba ngiyavuma ukuthi osisho yona ngiyabonga lokho uthi kwaba esinizile siyabantwana labana siyashaya izinto ziyaqeda lapho usephume kumina wathi phezu waphuma wasesemala wathi uyanokenzela sabuye saguqa phansi wasethi niyayazi izinto ekhaya yena ukuthi imali yangakanani niyazi ukuthi ikhathi wathola ukuthi abantu basizuna aphendulile ngaze ngithi mina baba kancane siyayisiza ukuthiwa Nkosi yamakhosi iyona ekhipha izithunga ezimzini abantu thula lalelani abantwana insini yabantwana ibalulekile isimangaliso uthi yingakho lokhu yekhiwe emizini yakini nizoba nilapha isibongo makabakhona umsana ubhalo esami mangabhalo esami sikade ubhalo bese sidalwa amatshe amhlophe ekhaya ngoba ingilosi eziyisikhipha insini yabantwana enganishaya ziyashintshana khona zasemini khona zasezisuku esigada umuzi wakho ekuzweni esibuza kuzona ukuthi usibani bazovela ingozi ezimali wena kuyiphi uthi ingilosi yayishintsha kulowo muzi nalowo muzi ingakafiki eyasemini isizoyishintsha ukuba ibuyele kumbili uthi ziyayilinda kanjalo uthi uma kuwukuthi awuqalile umuzi kodwa kobhalo kodwa nibabhale batshele abazali nibabhale nibhale lapha ekhaya umsana Jehova Nazareth amen uthi ke ubaba yena namalanga uthi ibalekile insini ngoba uthi iyona ekhipha izungu iyona esho ukuthi sifanele umthandazo umlala ngoba ayeziwa lesila ayikhali insini ukungasho ngina uthi ngesikhathi siphasha ilanga siyakhala kufanele insini bese lisigwambila lisiyakhala insini ngani ngoba ibalekile isimanje iyona esihlala izinto ezikhuluma emhlabeni wonke abantu amen yazi inkosi yasekhaya namalanga yazi ngeninyanga yathi umntwana umzali wakhe ongamfundisi esihlabelelo esi240 yabantu esi224 esimaba mina nomntwana kodwa semzwini ngale Jehova ongibawabo mntwana wathi wabonekala lo muntu phambi kaNkulunkulu mhlawumbe ngoba lesi sihlabelelo siyadinga umntwana basazi sazeka kusenkosi kwesifana bese ngiyela asingiyana na alivuyela bese ngiyela asingiyela thina abantwana masuma isibini noma sigene isibini bese siphuma sabangithini lapha umuntu uyakusayisenza umzali wakho bese icala ngoba sokuzokulokuthi ukufundisile angikhulumi ke ngomuntu osuke embeke isibini ngoba uzoyenza ngesamila samlalini zamani lapha kulalela umzikhule libe njengathi kwasikhathi amen Selalu bersama nasihat macam apa yang boleh bawa. Ini sekarang sudah sini, ini dari semua itu. Jadi aku ada sering berbicara apa, semua sering biasa. Sering ngobrol sudah tu ada apa semua. Ini dia saya itu. Ini dimakan aja. Ini start. Nazaret awal. Oh
ukuzwakalisa endleleni uhlanga olufecekileyo akawulaphula nempowo yesibani esithunqayo akawuyicima uyaveza okwahlulela ngeqiniso. Amen. Angifuni uyitolika le ncwadi. Angifuni uyitolika amaHebrew 9 verse 22. Senzoya abantwana befuna lesifana. 9:22 iverse. Verse 22. Yebo ngomthetho imvama yezinto iyahlanjulwa ngegazi. Akubikho ukuthethelela uma kungatheba igazi. Amen. Uyasuka lapho wena. Umuntu wakini uhambile emhlabeni. Wahamba. Lesikhathi. Uyasuka uzomikelela inkosi yasiphakamile. Sewenze imanga phana ekhaya yini awukalanga ekhaya. Sewayile kusiphamisa bafuna basizwa uzolezela lapha ufike uzolela ukuthi usukwenzela ekhaya. Ubone into lapho kwenzeka kanjani usudawu sengasenziwe. Kanti ndakuwa. Izinto zonke zenzeka lemuva zenziwe ekhaya kuqala. Lapha abantwana babuya bebuye impilo bakhoka wasebaya abantu ningabe wawulinda abaningi la ekhaya abazokela lezipho hlala la bazoqala babalungisekhaya angikhathanga ngathini ngoba lento ngiyayazi ayitshela kahle ngosha ilanga ngaba ikhuluma izinto zabantu lapho ngezwe ya kuba nje lazi ngelilanga akelize namadoda libuza amadoda lapha hlezi wase kumbi lapha yana ihlezi kwawayisa ukuleza umbikiza lapha ufonge ihlezi lapha yana nesizwe lapha hlezi lapha sikho solesedu uma isokhuluma kanti umuntu abayisithe ithulise na kululu ithi yaya ithi hlabelela kathi ukukhuluma indaba omnyahlabelele ngisho ayimebezanga kamanalela yahlabelele umuntu wasehlabelela umuntu lapha sekhona umntwana wesilisa hlabelela uthi uphakathi wasethi inkosi bosisi wasethi kugana noyizela angithi wabanga lokuphatha nje bayazi lokho lapha ikukela lapha ndawo wathi kumana nokela bakulu bathi sasithole kunya ingane akuba ningangizwa inkosi yami ningangizwa ukhuluma ngomsebenzi kaThemba ukuthi imisebenzi abazulile ihlele kanje amen bakulu isizwe kaBhexasi wena ndaba la dama la kufasilena la dama la ngoto yasithatha phansi bahamba basuka bonke yasala yona ithemba isela yasizengeza siba lokho wenzeka uthini ngakho ngithi angazi bakuthi wakhuluma ngayo da konjingani engikhohliwe bahamba bathi basemu siyawusa lendawo ngifaka ekhaya basonke ungayona ngoba yini sengiyeyona izakuduma bese ungatholi ngifuna ebusela ngoba uma selina abantwana bosami ngalokushaka ubuletha ngoba umsoye
ubungavele ukuthi wasebenza ngazakho yingakho lokho abantu abasifamile ngifuna ukuthi nikwazi ukuchazela ukuthi inkosi yabantu njengoba iyaziwa abashona balusele kwasenathi ukuthi